Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube-nya Charlie Alfaruk. Terima kasih. Dede, Dede, Dede lagi ngapain? Dede lagi nyusu ya? Iya. Dede udah bisa megang botol. Dede, 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 Dede udah bisa megang botol, Dede. Habisnya, Dek. Biar sehat, Dede. Ini lagi. Taruh di mulut lagi. Di mulut. Di mulut. Nah, pinter. Pinter, Dede. Pinter. Pinter. Habisin. Taruh lagi di mulut. Habisin. Taruh lagi. Nah, pinter. Ya, habisin, Dek. Ya. Dede megang botol pakai tangan satu. Hebat, Dede. Dede udah gede, Dek. Ya, Dek. Ini deh, habisin. Dede. Tuh. Dede, pinter Dede. Habis ya, Dek. Habis, Dek. Habis. Udah habis.